अफाफादगी दायित्व खुदिंगमक कुकी CSO सिंगना पुगदबने हाइना FNCC ना फोंदोरगली फुटहिल नागा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी FNCC ना कुकी सिंगे मथकदा चथरिबा बनगी खोंजंग असि हंदोक्त्रबदी NH2 इम्फाल दिमापुर लंबिदा बनगी खोंजंग चंगथिलगनी हाइना वर्किंग कमिटी कुकी CSO ना फोंदोखिबदु FNCC गे माइकेदगी यामना कना यानिंगदबा फोंदोरगली FNCC गे माइकेदगी हाइरिबना वर्किंग कमिटी कुकी CSO गे माइकेदगी नेशनल हाईवे थिंगबा नत्रगा लंबी असिदा चथोक चचिन तौरिबसिंग यावना पोचै पुथोक पोचिन तौबदा आयत अपन पिरकपा तारबदी नगा तारिबा मफम खुदिंगमक्ता कुकीगी मूवमेंटसिंग पुमथिंग थिंगनी लोइनना अथिंगबा असि NH2 इम्फाल दिमापुर लंबी अमसुंग NH37 इम्फाल जिरबाम लंबी खक्तनतना नागालैंडगी पेरेन डिस्ट्रिक्ट अमसुंग असमगी NC हिल्स की सरुक सिंगदसु अथिंगबा थंगनी बनसी नगा सिंगा शांति ओइना अमसुंग इकाई खुमनाना लैमिनारिबा सिंग याउदे बनसीदा जोमी नत्रगा मिजो कम्युनिटी सिंगदा टारगेट तौबसुनते बनसी कुकी एक्सपासनेस फोर्स सिंग मरु ओइना DW कैडेट IC अमसुंग वर्किंग कमिटी CSO गी मखादा ऑपरेट तौरिबा सिंग अदुगी थबकनी हाइकी इंगतपा पुरकनबा सिनबा कयागी मरक्ता लाकपनी कादगी हेंदोक हंदना ngang सेलगा थमलकपदा थादौ इनपीगी मिहुसिंग वारौरे मणिपुरदा इंगतपा पुरकनबगी मतंगदा मैतै CSO सिंगा वारी सानबदा थादौ इनपी मणिपुरगी मिहुसिंग कादगी हेंदोक हंदना थंबगी थवोंगबु अकनबा मौंगदा यानिंगदबा फोंदुरगली थादौ इनपी मणिपुरगी प्रेसिडेंट M जेमस ना पाउमी सिंगा उनबा अमदा हाय मणिपुरगी येलो फुरुप अमा ओइना खुंदारगलिबा थादौ सिंगना कुमदाली सिंगमा चामा पंतरा तरेता सोनखिबा मालेमगी अहानबा लांजाउदा मणिपुरगी निंगथौगीदमक लांथेंगनकी ब्रिटिश की मायोक्ता सही अहुम चुपना लालहौ अमा हौदुना मणिपुरगी निंगतमा पुरकनबा होनबदा मरोइबा थौदांग लौकी कुमदाली सिंगमा चामा पंतरा तरेतगी कुमदाली सिंगमा चामा पंतरा मापन फावबा हौखिबा लालहौ अदुदा जम्पी तमेंगलोंगी सिप्पू खोंथिनथांग सिटलौना मरोइबा थौदांग लौकी कुमदाली सिंगमा चामा पनिपु तरेता मणिपुरना निंगथौ पानबा लेबाक अमा ओइरबा मतमदा थादौ चिप सिंगना सना कोनुंगदा थबक तौदुना स्टेट असिगी निंगतंबा ngaknaba थौदांग लौदुना लाखी थादौ फुरुपति कुकीगा मरि लेनदे फुरुप असिना मणिपुरगी अपुनबगी सक्तम काइहंदना थमनबा होनदुना लाकपगा लोइनना NRC अपडेट तौदुना इलीगल इमिग्रेंट सिंग हलनखिनबा थौरांगदा मपुंग फाना सगोले हाइनसु महांगना फोंदोकी कुमदाली सिंगनी कुलहुमदोगी मे अहुमदगी मणिपुरदा कांगलुकी हाना सुनबगी थौदोक थोकलक्रबा मतुंगदा इंगतपगी फिबम लेहनबगी वाखलोंदा ngarang इम्फालगी क्लासिक होटलदा मैतै CSO सिंगा वारी सानबदा यावबा थादौगी लुसिंगबा सिंग मणिपुर लेंगांग नकादगी हेंदो हंदना थंबगी थवोंग यानिंगदे थवोंग असि मणिपुरगी अपुनबगी सक्तम काइहनबा होनरिबा सिंगी पुंगनिंग पेलहनबा होनबनी हाइना लौफम थोई हाइना फोंदोकी ngasi उधमपुरदा लैबा CRPF की गाड़ी अमा ऑपरेशन चनबा थोलकपदा खंडवा रोडगी लोखादा ओंथदुना CRPF पर्सनल अहुम लैखिद्रे अतोपा तरा हुमदोय अमना काहेना सोकपदगी खुंजा सिंगना मनाक नकपा हॉस्पिटलदा पुबीदुना कन्ना लाइकनरी हाइरी कुकी सिंगना इम्फालदा गवर्नमेंट जॉब कमरी लेनबा एग्जाम सिंग थाबा चटपदा AR ना ngak senbina bahaijakre सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरिबा कुकी सिंगना एजुकेशन की लम यावना गवर्नमेंट की जॉब सिंग चटनबा होनबदा अवाबा कया थेंगनबना मरम ओइरगा इम्फालदा पांगथोकपा गवर्नमेंट जॉब कमरी लेनबा एग्जामिनेशन सिंगदा सरुक यागदबा कुकी कैंडिडेट सिंगना चतोक चचिन तौबदा असम राइफल्स ना मपुंग फाबा प्रोटेक्शन अमसुंग एस्कॉर्ट तौबदा मतेंग पांगबियो हाइना कुकी एक्सपीरियंस एसोसिएशन ना ngarang सिलोंगदा लैबा असम राइफल्स की DG दा आइबा चिरोल थादुना तक्सिन खरे हाइरी असम राइफल्स की DG दा थाखिबा आइबा चिरोल अदुदा मखादाना हाइरिबना कुकी कैंडिडेट सिंगना एग्जाम सेंटर सिंगदा चटपदा सेक्यूरिटी गा मरी लेनबा सिंग यावना हिरम कयादा अवाबा अमसुंग खुदोंचादबा कया मायोगनरे अदुबो हाइरिबा एग्जामिनेशन सिंग असि मपुंग ओइना इम्फालदा मसिगी खुदोंचाबा फंगबना गुवाहाटी नत्रगा आइजोल न चिंगबा अरापा मफमदा चतुना एग्जाम थाबगी खुदोंचादबा कया मायोगनरिबा से तोकनबा कुकी एक्सपीरियंस सिंगना इम्फालदा लाक्तुना एग्जाम थाबदा असम राइफल्स ना मखोगी प्रोटेक्शन अमसुंग एस्कॉर्ट पीबीयू कुकी कम्युनिटी के माइकेदिगी हाइरिबा रिक्रूटमेंट opportunities sing asi saruk yaba pami maramaduna makoibu imfalda satok sasin tawbada sep passage pirabadi awaba amata yaudana makoina pamliba career sing adu phangba ngamgane maramaduna Assam Rifle ki maikedagi makoina imfalda satok sasin tawba amasung examination manungda exam thaningba kuki experience singna masigi environment secure oinaba Assam Rifle personnel sing deploy tawnaba khanabiyo hairi
Mamangi matamdasu Kukizo Council gi miyoising Bisnupur amasung Imphal pauduna Assam Rifles na Kangpokpi tamna escort tawraga puthok puchin tawkhibagi thawdok leikre mataw adugumna Imphal da pangthokpa job kamari leinaba examination sing asida Kuki aspirants singna saruk yaba ngamnaba Makoida mapung phaba support amasung protection pibiu Kukizo Council gi maiketagi su hiram asida mideng changbaga loinana job kamari leinaba examination asida saruk yaba pamliba Kuki aspirants sing asigi aso engam thoktanaba amasung khudong chaba sing asi phanghanabagi damakta Assam Rifles katanaduna thabak tawnaba takchili haibagi warol sing su yauri Myanmar gi lal haulup TNLA sauna ningba kaide Myanmar da haudik thokliba tangdu leita daba phibam ama mayok nariba asiga mari leinana China da chathagadoriba ceasefire talk ki maoinana military junta gi mathakta lan hauriba tang National Liberation gi Army TNLA military amasung political ki front sauna ningba kaide lal haulup asina mamangi matamda Myanmar gi Northern Chantet ki maru oiba town kaya ama control toramani adubo haidiba town sing adu Myanmar gi military na July 13 ta maru oiba town ama oiriba Nawangkiyo yauna atay mafam kaya amuk hana lawsinkhre Nawangkiyo town asi China ga lalon itik tawbagi khwaidagi maru oiba lambi ama oibana Haidiba mafam asi TNLA na sahi amagi mayada control tawduna lakhibani adubu mafam asi handakta military junta na nauna paisin kiduna mafam adu mapung fana control tawsinkre lana siga mari leinana sahi asigi April da China gi Kunming da military junta amasung TNLA gi mihu singa wari sanakiba aduda military junta gi maiketagi Nawangkiyo town yauna maruoiba town manga withdraw tawnaba haikibada lal haulup asina yakhidabani adubu Town asi yauna maruoiba mafam kaya military junta na lotion kibadagi jauna ningba kaiba du mayok na kibani haidi Senapati District Police na chathakiba ILP gi drive ta miyoi chahumari detain tawkre Senapati District Student Association na district aduda leiriba non local amasung non indigenous residents ningi mathakta drive chathariba asigi manung chana ngarang Senapati District Police na district adugi market yauna tongan mamafang kaya da ILP gi drive chathakre drive aduda non local punna listing ani ka chamri tarani thoi verified tawkibagi manungda miyoi chamaga humdra na ILP yaudana aduga non local chamaga kuntra marina ILP document expire oiraba matung niyam kaina leiramba thengnaki hariba miyoi sing adu makhata na mathau taba ILP permit launaba maugeta leiriba ILP gi counter da police na thindokre hairi Pausina makhata na hairibana Senapati District Police Task Force ki supervision makhata NH2 Maram Parent Board Tadubi Toloi Road amasung district asigi police station gi jurisdiction ta leiriba intervillage road singda ILP drive chathaduna lakhibani hariba operation atuda haudik fawda district atuda illegal immigrant amata leirama thengnade adumakpo border entry point singda hena kansinba drive chathaba amasung mafam atuda leiriba non local sing yauna mabandagi lakpa sing ILP gi regulation ngak na chatpra haibagi drive adudi makhata na chathakibani non residents singna Manipur changlakpa matamda sungsoi soidana ILP pass paigadabani haidi Manipur Board amasung Council maming amagi makhada amatawaina punsinaba ministry na khangalakre haudik leiriba Board of Secondary Education Manipur Bosem amasung Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem aniasti ming amagi makhada amatawaina punsinaba Bharat Sarkar gi Ministry of Education na khangalakle haina Kosem gi Secretary Khundrakbam Asni Kumar na phongdokre mahangna makhata na phongdokkibada haudik Bosem amasung Kosem haina tongan na leiribasti Makhatana sangthana leiraroi hariba body ani asi Unified Identity amagi makhada operate tawribani hariba thabak asigi damak haudik yamna kanna mathau taba processing chathari masiga iroinana bosena loba class 10 examination da grading system chanariba asigumna class 12 ki examination da su grading system chanaragani haina phongdoki State ki thakda ngasi National Handloom Day pangthokre landamasti gi miyoi lak aniga lising yangkai henbana handloom worker oiduna tongan ba design chartered yangkai amadi handicraft makhal kuntaruk hena puthokli haina chief secretary na phongdoragi State asigi amata ngairabai handloom and handicraft asti cultural tradition ama oiba khak natana competitive industries ama oiduna proof asigi mapangal kankat hanba haiba asti lengak asigi pandamni haina Manipur gi chief secretary Dr Punit Kumar Goel IAS na phongdokre wapam asing asi Imphal gi Palace compound leiba City Convention Center the Directorate of Handloom and Textile Government of Manipur na chinduna
Thread of Tradition, Weaving Culture Through Handloom haiba hiramda pangthokkiba National Handloom Day 2025 ki thoramda phongdokkibane. Dr. Punit Kumar Goyal IAS na makhata na phongdorakkibada lamdam asi ngalingai matamdagi hauna handloom and handicraft ki oiba tradition kayaga loinaduna lagli loinana lamdam asigi top topa Fisalonsagi tradition asina social amadi cultural identity da sauna mafam ama kanduna lagli haina phongdokki.